Kodhi nyime Nyokoromogi wa yudone jatend piny William Ruto oyanga skul primary manyien ma Lenana School Primary e ward mang'ando e kar chung'ur bura ma Dagoretti South Nairobi. Sikuno mabende skul kende mar primary mar piny owacho e ward mang'ando Nairobi ni kod klese 22 kod jopuonjre maromo 1,500 kochiwo singo mare. Jatend piny osingo ni piny owacho dhi gero klese mamoko 24 kendo neno ni gik madwarore e tayo weche mag somo bende ochwal ni skulno manyien e Nairobi. Jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu oyango ni giseloso kod jood bura ma Nairobi kendo twak e wi tiyo kod $1 billion moketi ne gero klese e sikunde. Leo tumefika hapa kufungua madarasa 22 ya kwanza. Watoto wetu kama 1,300 wataanza kusoma hapa shuleni. Mimi naelewa ya kwamba bado watoto wetu wengi wa Ngando hapa bado hawatapata nafasi ya kutosha. Hapa tunahitaji madarasa mengine 24. Sawa sawa. Na mimi nimejitolea, sio wizara, mimi mwenyewe nitajenga hizo madarasa 24. Na nimekubaliana na contractor huyu contractor anaanza hiyo kazi leo, ili baada ya miezi miwili mimi nirudi hapa tena. We give God all the glory, kwa sababu mkasa ambao ulitokea umetuzalia matunda ya hii shule yetu ya Lenana School Primary. Tunashukuru sana ministry ambao walitoa milioni 40, CDF ambao walitoa milioni 20 kutengeneza hii shule. Watoto wetu ndio hawa. Mmefurahia shule mpya?